much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location no Abeka Free Park Junction. Fanamba ne was you, no one casa free. No be another one, I'm moving a semi from one casa free. For me mamo akwaba ediba Too Much GH so ebra aso se ensema wodo a echegu o man Ghana mu de babeso mo ewo eye we video yi eso na for ye na watch ye hya se boko de nim se nyama be wi asundue so e de aman na so ye kwa no nrada na beto ja nke e hyate aba na e ni jesem na e ba wie ye no a ye bie mu no na afede akoye nsem pi mepe edi atre a pregnant woman yeah mami anidin edi Josephine Penny Mensa with the 28 years na 17th September yeah na no ya wade ya na say suse or 9-month pregnant ni kunu atre say work or say one nantia no pan normal health work and pebe bo amopin for timi awo jo kwan so at assembly mechiri nte no bi no ko anapa 5 am when timi amefia be say enura Tuesday ele nyame adom emma aboafo bi ko hu no ewo axim anes woda Jehovah Witness sorry bi garden na ebasi ehunu no nipa dodo na anije say for the first time ya tese ya kidnap obi a yetimi enya no awoka atasefo asase wonti ye de no kopie mu aya sapia na say ko cheke no se na be ya we bia aba wo trauma bia wo fem bia na so metimi aso ano ntempa so na ko ha na ba wo bo na ye de ne ko hospital wo no no bisafo according to omo mu hu no krampo efi wo no wo mo kira wo mo se no wontimi enkasa do ye an so wo su no wo ye sign language at wo Japan e attract your paper so nti be sister Abraham no ka say the second tapa na num kasa de wo mu NTB e wo na sum o mo asum ye na ni niam no ensema be piepie femu enura no according to obey the otimi chiro ya na assign otimi ya ye kire mu no wo ko ye no bebi ye de ne ko ye na nzima bebi e de kopie mu wo ye kire no ho na ye de ne ko ye na wo mu de ne ko ho no ko to ma pem for 11 a obeka ho a ye 12 je say sa e ma 11 ni ya na nim gani e twetwe wo mu ni ati ku wo mu ye ya fresh artist de ni ehu bie na wono nso nyame ye na dom so na sundue mu ewo ebre a nipa bonefo no eche no emuo na akola no wo ye no wo mo gi akola no se ono de mo fa akola no ema no no nso ye mfa ye nsa nka na de nti a wo ye ata di penny no ata a wo ye nti na penny hye wo nti na se wo mo ne bibia enye yie enti no ena so mo buru no kakra ena mo koja no eto azim ho a aboafo hu na wo mo de na ba abonten na ensem no wo mo eka kwanim no na akwete de edin bubo bi abem according to brother-in-law nukunu no enuan wo kira wo ba no sign language a wo ye ne nchoye a wo de to dan wo say Ghana ha say o de fokuku dam bia wo bia nim ni din aye bodin pe the whole Ghana obi abeka so papa we Martin din pe minim no oyo de fo sikani papa ni din abepie mu opemfo ne nsemu atese de ye opemfo ne se wo hu no ewo bebi a nipa bonifo ne che no ko ho atese wo no so pa wo a wo beje ne nyama ewo ho de ko ye na eno na aspect ritual killing and ritual kidnapping already na besim nsem nti na se daga na fo adwemu
Gana for asuma Gana for Ebesu emunsem ye adise mami so de ne dia be bata ho na nipa kuku damana se o de fo no ohun no de ni de sabre emeto odwaye nanso police force mu fi o se o me hwehwemu ade afa ho na ko nim no bisafo wo ba penfo Josephine ye penny mensan sem ya enia dania ma the see at de akwate de asem na si ye ansan si biem enti hon mi ya ye beba afa ho na ebusuafo betime nyam ho enti ase e wo mi nti wa ba life dia ene no wa ba mpa bomodi atwenkrafo bibia obetime afre no so emra on board na wo ye ne sa so na wo sa de won adwentra na wo nsem bisa e dia fa ye live chat mu e dia to da se na nkomo yi won so do ho bejum bi na bibia ya wo mu bia no yetime di nkomo ehu ne pemasibre e wo dwumede ya eso na nei me ne mabedwafo e ne bedi enkomo ayes mabedwafo so aye krado pa se nkomo yi won me give you best I bet chama dwen so na ensem no esifate na bibia timi adedi e wo eye dwumede yi emu enti efe mensa enifa so eye do dikan eye Prophet Bernard Esiam Awoda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ano sa so ena do tosum yenu eye Empress and Empress papa bi Empress awodinu jai promwa bibia ye fine at the maye internet Empress so agini jwa ye krado pa na busuafo ansa na ye bebo rank mo no emu no eye wo bia wo kohun wo ba pemfo no azim wo do ohun ni kania ofra manfo mo mobile no so fa police for ma e be fa oba no eni kopie mu e wo asem government hospital no papa bia ni di ade na yaw wabekasa a kire mu ekwa osifa hu oba no de koso ba ya atese wo de ekopie mu ya resabia na e be kotie no aba ye tie ne bade a ne busafo nkomo no ye remu se hwim ye nkomra sesia Nja no da. Nja bla. Me bia no. Nem bi sende. Sister. Abad no yo. Also onkasa. Na mo hwe de we otin so nya bia wa agwadam. Ndil kasa chem no ngwadam. Ne mo mun sori mu na me yin katram so ko na min yen mun tebi. On de ne san ori eden. Odi ye sign. Nti sign no ye no ndo me shada nchas papa ba me hubi ibi su munyim na mo so no mo se ma me no ko nti mo ko me ko tam shop no no ye dey na sala me man pen nti me man pen na la ye no o tso paper nti o sa so twere mu na ma ko ka che me mbo fa me dey ewu abeso nti yan twere mo on twere wi so twere wi a na sa mo kan kana ya kan kan e mo hu dey bedu ofi nti o twere wi na me yi na mo kan kan na so be siri o wa wale na emom first or two okada me friend pastor man na man ko ka na pastor na yen friend an tro no ma as me friend pastor no shoe paper no to tro no ma nto tro no ma no na me so okay me hu no ma na emom yan hwe yi na wa tro no so fita kwa na na me nyim de bi mpa ayi wa wa de wa hwehwe o so fita kwa nti takwa yin fo no fi on kasa ono na to mo smo san no mo ja tele me yere me friend na me se da mo si na no aya no mo san ka tro shop na me pay di be man dem ondi ana nsu bi kwa nti bibia no me bia so dem ondi na me se okay ono ntro na ono to na su ko tin na dem olusu mo so ntro na me friend to me friend na paso na e bi fe to bi friend ka cheda sister bi me hu sister bi wo mo azim ne mo hu sister bi wo da me bi nti me nya batam shop na su ana osu no nkasa ndo na ne yira ocho osu fite kware ne mo su mo chere che wa che mo ma sign na chere ocho chere o ya pimofo nti wode yin wode form na o yede wode yin form na andi nti wode yin form na anu o yede nti o ya da mo o te gidigidi no a chere o nyam na eyi na struggle no yin so o ma wo ba force ne mi se ne ebe na o yin fa no se ebe wa o yede ebe no ade wo a se mi so ne ma adenya mi na mi ti de biara ade wa nti sister o tonyo ko gare wo ina hu de sister no ho na am na boy se yi na na la ba ho na ma am ka fa ma se biliza do no e pin wo ha nti o mbia no me ti
the master brings us to chair us no tea after no man say after no man no go for so over no see them da you want na wa we mo ko be bia one side no go for so over dey you want na ho kapum time go for dey over se go for no go for ba na se o do ko da no go for na ga so be dey bo so we kesi o nti se nya no go for so na la obe dey on ka so nti you want na nti no otiwa na Doctor Eric Afro. You know what's too. Do see heavy. Wow, I was baby. You know, brother could be so answer me your police. No swabber. No, Mr. Abba Sama. No, so a police commander say, Yambla shop now. You be about now. The son of Pacono. Also, be I young to move to movie. Intino, you will cut and send it. So, no. I'm sorry, I'm not wrong. It's already a moon cat. Until you want, okay, not the Sunday, no, it's not. It is another idea. I don't know all for why. In some way, you know, because I know your Facebook daddy. The boss will be young, obey pictures in a channel. I'm to you now, not you. So when you need ya, no one tongue, wait for Abba. It was work. It was about when you ask when you need ya, you know, I can't have a position. Because already, not a new team. To say a position, that's why no hospital. No one in a cop. A position. Into the order, my man, you may be a yet, what round over. In the police. Neighbor for Good Samaritan, what J. a year Josephine. Penning mensa ebra wo hu no so wada forma no aye fin amoja ebra no ka de so hu no ka no nse bodam ni na so wo hwe de bia wo sun ense na wo ye no ho a nye dam bi na ebetwa ba sa asem kese na ato na enu nti no wo to ne sa ede bo ano a sabre akowie bu se asem ne sei ene si fatie na ebusuafo we de mo mo na mama bedwafo akwaba na yewra enkomo ni mu mama kwabo bibi aboko Yami ondom ye hu ye pa. Ederade ase. Mo hu ye de na so Ghana se emu nsem na si ano. Ya sumu ni aye. Nsem ketua. Enne se, wotina se. Abesi nsem ye ba ye kra ye nkan si nwe ye hu se akosi ana se ba se. Na ye hu de be ya fo ho. Na we be bo fam. Na ebushafo we de ye ra enkomo ni basi ye sha se mfi bebi a ebeto dwa se oba na ayira ye nanu ya wade ya se oyo ba pemfo na betimi asora no pa ahmache be se 5 am se won nante kakra ja de wo so ne body se no kodampa no so wetimi awo boko na ekoba se ne nante mu ayetimi eche no se ye chi no so no ko pe bebi te yo se se de ye fa na fi se fair report no ye chi no ai bi se course ba ye kra ye bi se sika ene de keka wa se si eyetimi eja ni mu eye no kra odi for me ba so sa eye no kra se ba no huhum ya se wo mo edi se suma so dwa no ritualist for ne de keka no e ba to mo ye akwanchom ni nipa ya se obi ata wo mu ntimi yusu na Na me da wa no ase ma me nchia wati fo ne o mo hwe akirikiri ne benche ya unse de tie ne se ata de untimi yusu obi ya ata adi ntia unse because omo ye two souls joining as one within the realms. They are two souls joining as one ena omukuta anything pa ntu yusu omo de rituals enye yi empu ye kumom kwana de ya enye yi atwati ase kabo ena empu no se omo yi ne ba ena omo de ne ba akwa ye bibia enye adwuma atana enye adwuma. They will be hunted. Once let's call the spade a spade. And I know me can too much see me kum enipa bebre. Okay, moja enkola ye be you so me say empanifo ni bi dia be ma. I'm not surprised. Oh yeah. Once the drama is about to unfold. Na afili be kwa wi on nana. Enu me be pie Ghana tradition. Say police for remia. Ana so omo tie ya omo mani nko. Because and you may be baba na few moon and easy.
and the year of bloodshed in nation and send it broad wide. But what you say? Me too. Na akwa bibi ti se ene no obi atimi ye duope ye so pintin bia da o mi o ena sika ye moja sika o ye moja busa obi se wotimi hu nipa bi onye adwuma bia ensu sika se pasa wotimi hu nipa bi ne nsanka ne nanka ensu osumi in wolf busa o se yimfa no nye ne sika ni free nana busa hu ayimfa na nipa onye ne sika ni free wodi eneno Ghana escafo bebre radio station TV station bebre na di moja ne gina enano me ka too much ya bebre na di moja ene gina enano me call one of FM station bi ekwa ko preach nana no kura nyame anim ni agidi o my Ghana na me do won me yam gi me proud radio station radio ice. Okay. Na me ya muje me pra no an kam se mi mura ho ti mi gina o kakra hwade a opemfo kuta sekan e de baye so me ma na ehunu o ebra o gina ho no ma okay me ma na ehunu ti o de sekan di mirika ba e na me kan me ma na be se me oduo no kuta sekan no ai se moja e pra no kuta sekan ni sei nana wo ye den ko kan asemu yi yes e won ni adansi out the best yeah I spiritual ni pa no wuska ye boje ne so man wa titire ni mpanifo e respect and e bow before him but the sase ni obe da akoka obe da kire we na onye huhu ni ya kana obe fa ne kana na se obe fa ne physical okay but what you say me too enti no me de me won so bi anyesika na so obi sumi in mania me mama ni mre because opintin bi adomye na no what you say enti na je de esire nyina na esika kokko obi o wa the excess of money awonye nyina no wa fa kwati kwan so onyame shira wo but onyame shira no eda boko onyame shira wa onye basabasa na onye sakasaka okay but what you say obi betima lie low but no sheshuma sidi bone wo na nanim fefefe nanim nkyere ne tirimu ada owudi ni kura nanim enkyere ne tirimu osikani nanim enkyere ne tirimu ono be sere fine but owo tirimu kaponi boni bi anase tirimu poboni bi you don't know engine okono ko making millions of cedis anase millions of naira e money ne so rather busera de say the oil efri nyame ana radi nsawom da what you say okay but ni nyem no masem bisa na se atwe we fun kaka me bisa se die nti na obi be so fa moja ni akwancha na so obi e ritualita omuntimi so ata de na wa ata ho a ana se ata no oyisu enso so ne din ata de wo mu break code bebre but what you so be enter for mu sa wo mu break physical code and a spiritual code okay onse ne ye abusuan ton bebre ye wo me pese me bobo abusuan ton bi ani ankotwe amani amfa mre ye okay ebi mu yusu ofrija to e de ye but ata no uko yusu a ebe ye dey e na ehun sunsanso no enye easy anse na obekun ata anase ata kaka na ata penin enafom eji se otimi yi ono no ho ade e de koya mind you say enwuma be ban ena empo onu ni muja ne blood lineage no ebe fight against you eji akomu kafo mo kwachi opemfo ya ata ekoyi ni ba wo so ma nyi so mu yi o eni o ma masem a o mo de ne ho ba ekwa akoya ade ne de it will never succeed ne ba no so ba kokra en succeed eye ni muja okay ena ata bia nso ne ho medin ata bia ne ho medin o ti bi mfa ata ji nkafo mu sa yeah obi entafo a untimi mfa honhom ni no debdebde untimi mfa na chi nka fom da aside that omo body ye mienu a ya kambo maye ne ba kono omo sanso a strong power forces bi a e protect them okay e chance na benya ata na nkasa ne na to fom enye easy but what you say neither say wo kwa koyi ni ba e di akwa ya de ensu sanso e be ba no won say me ka say afiwe e man bi be pom to ase achire kufuadu ade na na ebobo ban
kesi honum so Ghana emma no ebi ebe bo adeja anase wo mbe pa omo to ase e dia kire kufu ado so o mani abre eno a na ebe bo ba no dia na de ba because on say me be say nkom na second week e na ekum nkola no yekom papa no de nkola na ma se fridge mu the third week e de ekum opemfo a ye twa ne ti ya pa ne yemu a ye yi ni ba ya sen twa akola ne nan the fourth week e na enuma start unfold ye it we should wait and see we should wait and see Ghana for me bufuo yo the better as you did for na empress hey bibi aboko bibi out bibi aboko akonya ne mu hihye o ameni okay yanko yen sha oba Josephine Penny mental ensemi sha se dodo na anya yem hihye because ka to bi opemfo a busuan ahwe nim ti obewo na de yija befie na 9 months pa wetu kra ni say 9 months aka kakra mo wa wo yese ya chew so ye hu bebi awo ye ntem ka so ewu so ote ase na all of a sudden all babaka akla no enkra ni say ase mo hu ni say minyo ba menda wansi na face metia too much ahwefo nyina na eye maame no asam no in fact asefem na be man nso ehu asem abusuan nso ehu asem ena oman nso ehu asem no correct dem no mostly na ya na ekoba ne sana abusuan na ben oba no ankasa no ena omofa yawdie mu yie na unsa yante Ghana hanum say na okonfo be kan say or the opinfo ayade ma politician bi ama ene wawini eno try and say no waka asem no enche bia sa bosu moyem sa pepepe ama ene IGP ama yakofa ni yeah so ahu eno try and say apinfo no omumoja no yade yade a edimu sa opetumi e dia yade odifo wa me obeka opetumi dia yade a control a take in charge and e fa pinfo etumi okay entino metina haka say ne papa ne ka no ebi ekwan amankrofo bi o ma no mani nna ho no wonim say yade sa de no ye no omo de beye okay na hwe opinfo ya che no ne yade nakọ ajade a wafam yede na basa onkasa wo na wachro se apinfo du baako 11 ena yekun wo ne nyina so yekun wo nanim but ono nyame na di ne ho abofi afofie ne saa ahyansude a wo ne ho se oye ata entafo esunsum bi a emu oden okay omusunsum no ya ye se nipa blood group ayi o se umoja ye o a utimi donate mo bia but utimi ji obia de wo de no de udamufu a wo ye sonko sa na ntafo akoye okay enti no hwe nipa bonefo a ene omabusu wo man Ghana mu na ya chi opinfo so o jogging na meti mpo na mi bisa mo se ni play mu be man enye yo se o se enye jogging se na nkofo se enye jogging na oko na walk help walk no 9 months 9 months there or bedroom a bibia timisi awo no timi kano at any time enti be man at least oni oba ni nyina enko work na owo hefa okoja oba no ko ni mame at 8 months so okowo ni mame wo enti ne mame ho no obia so mame oso nim se ne awo enti e wa wo bi pen do ntimi no obai anko na hwe ne akwa wie so what I say enti okodu ba bia na ye nkasa no ye mo ye ho ban bombo no ejina ye so politician aban penifo ntimi fa mayen won dia wo be ye no eya kakra bi but dodo na nkasa ejina ye so say ye tinsam ne asisi wo man mu no aye hu enti wo so bia je se bibia betimi asi ba bia wo nam bia no aye vigilant say who is coming what is happening here so what I say wo mo ani ada ho na maame no ne ameka mponi say abusua no say ne akwa akodu no wo make sure say edi amaame na kofam no eya ya hasa wompo individual ujina hopo na se kampa bobi ehu ya mhihie fra etisen na wani tua pa na ye twam nipa kwabrane du baako emma be vote so okoto o mokra su o mu su nkomo onu o mu di nya na se wani ma san pakro ya se ko mu na oba tan yakona wa bana ne ba enka na eno kra trauma no aye too much na eniema na ni nyina agina tumi enipa pe e wasase so eno na nam so manipa di nyamana nsem se power a ya pe dia ya de ja to hompo
ye be wager ho say odi say sika na odi be ya sika den na odi be to apart from cars e dan e na hudi a odi be siesie ho enso ye nyina 6 feet o hia ni ye 6 feet o sika ni ye 6 feet obi a ye pe dem biem e na wo pe wo wiase a enu nti no obeti okwabra ne enkwa afri ni nsam enne utaye chide ya nchewo wasoma nkrofo ma edi omu disa adwuma we ochina ekwan ye befa so aye be chewo no ni nyina be free asofo bi a wo petumi aya de e di agidin maya bomodin ankasa e be etaye chire say o nyame ni papa o den pa sansuna ya wo doctors e kukudama omo nso no omo petumi agidin na baby a ye be ko bia ya bomodin doctor na no so akosua dia wakodare o be adwuma no ya ka power sa ono no say ya wo doctor bi a or that village bi ekura bi ase na e hokrambo light price say ho den wo ho no enso oya doctor ono so ko school e na ya wo bi a onipa no say kura na se ho na o hye no so opese ye te ne nka opese ye te ne nka wo te nkran ha wo te ne nka wo te abrochi na wo te ne nka pe ne kira kwa be wan pre ampetumi a odi benya nipa ni mu favor okasa wo ntimi challenge na wo di so obetimi a control obi a na at any time enu nti no ekwanya obefa so no ebinie na ni nyina no eyobron ade ode be ma wo ne ochina obetwe ne ho afiri ho every be ma ya betwom ba ku akoya ne de no so no abepa mu aka e na ya che no sana media mempa ya mesre ne se nyame ema baiwa na kukuduro bia na ne ba bia de ne fa ye nyina ya chichiri nani wa hwehwe enso obete kasa obete ne anya ye bobi din ma ne teye so what I say okra wa be kasa kra se ogu ni pa bia enti no obetimi atrocho sa ne nyina na menua bisa ho se so ne o ka che no no ogini di obetimi atrust no wana na wana nchen obeboa no mu aka na sem sister omanya yetimu se miti we mese a owo me onye president ni din enye din ya mu odu a ye bo a obi akoto a masemba ebeduru hin enduru ba bia ebeka wo dem wo ha enduru ba bia wasam ba hu sasem aya memene fe atete ya wasa ye hwe ni aboa na wo solve no enkosi ba bia afa na to ni nyame enu na dada ka se ema bi mo ohun se ema bi apa wo ho na wo kan sem no sister semami wanyo bi amwa no and defend no amwa patent ni a ade a obetimi de yedie aje no so ya ta ade a obetimi ahye ne dem e de yedie akasa e de aje no ensentrani besi na nyame so tie omobrofo mpaye nokre nyame tie omobrofo mpaye pa se wa mana ba enkwam ebia e opportunity nyame e de amasa sankrofo no mutamaso enti no wayi omoto ahaban ebe na maban wane so e ma sankrofo ni nyina ya chi o na ya chi o mo a obi a hwe no afa anya manyosem o de ya manyosem e na o chi penya na empanifo ni ya ti asim because o de ya manyosem aseme besi no enya sem papa aseme besi no enya sem papa ata no makwa kan e hwe di besi any kwasa ya fa no trasa enya afiem di ekoso na nye o me chance na December be do besi o Ghana ade se MPP fo dwane ko hye baabi ayo 19 ne bana se ne bana so akokedwa mu a se wono na wo tere se wo no ebra ye chi no mu no akola no se okobane se we hu ne chi bi ma eno so etime ma sa ensem oh yes ebetimi pa na obaso a obanso a unsa akola ni mostly no ebia na ade omo pe no enya akola no mpe omo popimfo no makuo mienu nyina bom dia ya ade enti akola no wo betimi de na koma obi aton na mobi ye betimi aton na konkoaso mu ama akola ni na mu saa na sister se odibonye ni mreso a na so emfa ho ni ne obeye okay emfa ho ni ne obeye untimi twitwa anya ho bibi kitu abi ne ne acho enti akola no obetimi akwa obeba na no yetenkran ha na obi a ne maame ne mpapa e wa ha no mo ma wo na for so many years omo hu akola no asu na nei omo hu akola wo hu no no wanyin wa ya panin obi akote sa diye ne omko ye na kire say papa ni hu akola no te ne nsem no se a ya me ba but e wa say aban mu de yakoye diye ne ne find out ye hu sampa ne ba ene de akola na ye de ama enti obetimi akọ aba
na oba obetumi abeteki sa revenge no na nya mesra ne se ma nya bone kwan so na enye atentene ne so na mosiri ne awudifo no wahu se wo pe onu wo chiwa wontimi nku a ida se obetumi atwa utrimi no dia akwaye sa ade no ode kwa enye yie nyamensa dawso nyamensa dawso fa ho kwan bia wontimi nya ne hwe omontimi anku maame no na mahu so ya ata mo janya no no mo de akwe sa na bosom ko be reject akola ayo me da se me nya impress wakasa pa odi nim de bia be bata sem no ewo na odi for me sa ba osu biem no mami obi be bisa se na ni poboni fo yi wo mu yo okay se o ya ta na ntimi nkuni fanya ade a muja no so se mu angasa so mu yi moto because muja na eden a watete nsem obetimi akasa obetimi eti muja ne sa mo mu so ko betimi ekunu kra to baby se onde ye kura mpo no o metimi aye na de fofo na so mo ja no na sabe wasa ba na bushefo mu abenipa mu a amafo hu na ensantrofo be no mpe na nima semete de na se wo mo no do mo ato nsem ana hu ni se enye sa Dentro mujani sa ye da faso ya ta ni to nchen dentro mujani ma ne ba biem out nkwem me de meka ne se onse ene no wiase na kwa akoda ne bibie ho na ene no de nti omo mujani se onse ade na omo ye no ba bi omo kum nkofo no suman no ho bi ma menka di wo mu nyina nkyere okay me ye difo nti akwa se edan ni suman ni ti obi ene ya line ne man up enti ye kunu osuman ni sa ye kunu osuman na di moja no e de ya na mampanyufo e wo ho a enti ompa sa okay ena emre bi me ye hu nipa bi ka mu sa na no ye se rasta man kwa na eta akiri na ode akwala ne kwa ye hwe onsam si ya na ye de bosom no ne hu bibia to nsam onsam nyina be ye red red na da means bosom afaw wa accept enti ye de ade no to akwala ne nsam nya ye blue no busa rasta man ne se ade we ekobrodo esi wo ayi mambo ya mambo na ye de ade no to akwala se na ade nda ne blue no busa rasta man ne se akofo ani firi na onim so oyata na but what you say enti ne enye se ye de omo ni eko baby o baby ekum omo na suman ne wo ho okay ana sade de di gina mampanyimfo no ewo ho a alright enti ye nye do kope se suman ne te wo what you say e na obawusu bibi ana bibi be si wo ho a na kire se opewo enti suman ne nimu ani atwauti ana se suman ne mu ani atwa baby dia ye sade no enti enya ade bi a meka so ba no experience ya eye force e true true last time me se mema mo video bi me se o hwa na undidi mpobi na e mobo na e fere ti aye tie mamu ni ekunkum ye just like that enti meka se ade no mu di gina ye no because of atane no hum edin e chembo so hum ye lesa go so okay ne hum edin cha omti uye den obe konkaw ade no so na hum ene ye de ba physical moja ne de obedi ne physical ba hum no ene ode ya ade ne de ama wo sa pani no okay ebia power wo pedi bie bi wo pese akwa anoma bi onu suman onya de sa anoma no a e ho no nu subedi ne ho be ye den okay ede akọ ede ama etu o reject e refuse there wo akọchin ba oni kwan so wo ha me no but what you say oni kwan ene bia so no sa control where mu eti wo pe o be sa because bosom ne ho nipa no okay ene o pe ademudi ana o pe ade bi ena wo kwakọ aye esintidia ede ama nipa ne ode naba etu o pe no so ompe dia you don't have to harm that person okay ena won say ne nipa ti ma isuma to the distance bibia ti misi ade ya anye ni bibia obeka sesei but what is akwala no mu yo mu ti mi fa nya bawu me meka no me wa taani bi oba ne be ma unti mi fa nya hwe oh okay oh yeah unti mi fa nya hwe na mama bi sa we so nka won say na wo mo edi se adwuma no wo mo midwife fo ho na doctors fo because obi aba no epen fo na waka no o mutumi di na wo ehema echi ade ne atimi pia na so mo experience wa award je na video make kan wasemo osofo ne soma maame no a day or the nkola baako 17 ene de koma asofo ni bi Ghana ha ya wo de me wi a
bi a ya me di video no be sen no na mo di atum oba o e dey o de nkola ba 17 Ghana sofo ne adifo ya amo man Ghana ho nya ye ho antoso na ye di animu ba se ye adifo ne ye ya sofo ne ye Ghana ya enti so oji nkola 17 no a o de koma sofo no so mo wi o so mo bom pane hospital akese o Ghana ngofo ya kidnap yo mo edom ba ye suman no Nana wo edom kofa hospital ko di pane bo no ka do ba sa akwa se doctor no on de nkola ne beba na o mo di aya de nti owo a ne bi o maka cho sa akwala ne omui ni abo ne pane na akwala na da bia 4 hours na oba na ba be sesa nkola 17 no e dia komo mo won se na de ni free no mo di akwa ye de owo so mo de ye ejeduo na de ko mo reject ya den no ma to akwala na to ba bi so benya nkwa so benya owu bi ana to atai yo Matthias enya de dodo nkwa Ghana police o so mo sore Ghana police e wo so mo so no mo ye adwuma na mai e ba da mpariti a e wo so mo sore okay na mobo ampa pa say o mayimu ye nim say o fa hu de o asundue su ye ntiri nya asundue ya hunto ye o e hunto ye efia unam kra ho dwunwu mienu me say enra meteka mu moto be fa me kra na me ma shibi e wo so ya hweyi eye e wo so we da ho so because do ni dia was o ya le just say afina e wo mu na nkasa no eye blood cell me ka makasa 2020 maja be hwie gusa akopem eyi na wieye January na me kan e be hwie gusa akopem na wieye dampare so o ya de obodwuma na me share mi bia wo na me these guys no mu wuram o nse pollution o these guys mo what's a police uniform oni pa no kwa go be there onim say I just say these guys so wo wuram okay na empress ma me also na yensan hwe ensem no biem ye de ne ba ye wo bia won kasa sign language wo ye manfo kiremu nyema wo chocho mafa say o ma giedi na so obi go through such trauma de obeke bia na em kra na me nua ba se onipa efa sa ohaw ne ateti no mu a eniema bebre a obeka na ye ne ewahu niema ofam no enti shock shock no dey react ena ama ontimi nkasa watoli mu shock no ofam trauma no ofam no like a season bread say be your mama say wo pani we ya o brage o ye tunu na o de apemfo moja ya de enche be to so ena nipa na so o experience say ye ku obi sada when obi a wagu epen eno de say wo kwa yi ase ni ade a wo komo akira be hu bi but say ye twetwa nipa de moja sa epram nipa o hu bi da obi ohonu ma o beto se obi ku akokwa krampa no suru because ohu moja na osuro na we nanim ni yaku nipa mako apemfo mako 11 e wo nanim enti trauma na ofam no eso eno na ama na akọ sa tibia no obeba back to obeba eye counseling kasanka kranka sa ya say onidi e kra fi nra ye hu be sisa be onidi okomo ne wo atolo shukura okomo ne wo enti no sa tibia na obom no on share da eye niema wafam no unze ye nipa nkasa no hwinsi but o ho na o yem timi hyewa utimi go off na wani kura ni ho so okay na say there adwene nya adwuma bi okay adwene na ye adwuma ye kasa wote but send ye nipa na eka no wadwene ni ne so so I say okay but we say no kasa no na aya ne din because of shock na wafam no but otimi kasa otimi chro eno na ye very very important tell o chro no yes science okay. The last time no me dana all of a sudden me tisa me kuma aya me ja me breathe say ya na me ntimi the only thing na me ya ni say me nya ni me ku na me ya sign say ya obisa me dana ya me dana me ntimi nkasa but o ma me pen ne paper no me ntimi chro e man so I said because of pain na me fam no na ma me bread so enti ne o ye no eye no ano no oboye de o ka bia de e babo nti bia no ane no kra no menua enu ano no kra chese bebre wo ho no suro bebre wo ho na osuro
near enfane nko atiti mu no because at that point no near wako hu no ama odwe na busua ho omo kra betimi atretin no even though omo ntimi enkunu no omo be tretin na say ne so no eni pa hwehwe no akọ viral okay ne sofu wom ne kunu na busuafo ewom enti no omo so widifo no omo tie news omo say wo sa enti no ne akwaso nyina omo nim okay so what I say enti no mo be gina kwan bi so atretin no even though we hu yen no so okoyi ye ma so wo ba ye do ba be ko ye do kun be ko oba bra ka ho e bitu na kwa na ka ho okay enti no enya me nwanwa say di a omo agi akola na ka ho no eye kwan a omo mpese obeyi omoto enti no omo agi akola no e de na to ho so what I say enti nyema bi o ha on timi kan but shadow ones ya o hwa e be boa no e na obeka enti no ne wakika no eye tu yen say police team no CIDs for ni ade BNI say omo be take the little evidence no dey ama omo na omo use we no e dey follow up the case no enti sa de a say onu ankasa be yi mu aka the whole thing no ya threaten empenifo pomoti oman na mu disabo ya threaten enye tu me say mfa na oman ga na ekusi na onu antwi ni nua ho enukre pa esi ade be bi ya koduru no obi apre no ho obo se le yire ne ba obi each man for himself God for us enti suro ho into no pe obambo for yourself and pe mo bi ayo na ye to asro no regional minister western regional minister Penipa oda honorable oba be kasafa asem na si wonu kuro mu nti obi ya papa obeni una oda no bia na wo ka na enura asem trofo pi be ne bisa na no disem wo se asem wati bi pa mo de na komedi echire onu ampo no wo hwe se a police fo be di so aye adwuma no ena bie na fo fa ha ochina police fo mu fa ha se onu no hwe se sanyema ne ya be koso na wo ba no yehu no azim yehu no fi azim we de no koto government hospital no ko ye o ma bie na fo ko ho ko bisa se o bie na o mo hwe mo hu ne tibia te sen na wo de to dan wo kire o se bie na fo report o mo de bre ne se doctor ni ni se wo ba no wo nyem da minua wo nyem saa so no wo hu ye entina se doctor no report wo de ba bonte no ama regional minister Dian Ntata akwete de oba ni kunu no wo mo pebibi e de enya fi asemi mu de asemi atene obi a ka wasemi wo mo udina so de aye bibi ana kata so mu aso obebi nto no kan to na mso ma aka che bi na fo se wo ba ni kunu wo hwe omu nsem mu eye no mpenka na asem beto de na amanfo bi say we su free him na so de be re no prayer onim de oka wo hu e be ko tie no onim o be te se wo kasa forget you e busa for ye ko tie eye western regional minister ono so e dia wo de abetu jafa Mami Josephine Penny mensa ni yire o yire ye ne ba wapa ene tester wo da doctor for ye ono so ne finalist o menya fofa adane ensem no enini ye ba ya fa fi ho no na Awazim hospital. The police for no are still there. The medical doctor no so action. Nama Odikan there. From their preliminary investigation, they suspect that this whole story was fake, and that the medical doctor was even looked up and seen that Onyobia Onyinsan is so. This thing has been bundled around for a very long time like that. So that's the immediate information we have now. But police phone were at the police hospital. Medical officer no or examine a rano or say for trying story ni fake. Na rano onyim. Enti onyi sen. That be. Hey. But you know, that's the information na my security people have brought to me. Oba no minini kunu kasa no pe wo se wawo pen wawo baako na bema no so se ne yire nyim ne maame so se wonyim na wawo so wawo ne ba no ni ho doctor no so examine doctor no so hu se wawo he say doctor no boa no aka the same thing na be na for the that naturally but that's the information I've been given. No I'm no Awazim hospital. The police for no are still there. The medical doctor no so action.
Nama Odikan from their preliminary investigation, they suspect that this whole story was fake, and that the medical doctor was even looked up her, saying that Onyobia Onyinsan is so. This thing has been bundled around for a very long time like that. So that is the immediate information we have now. But police phone or other police hospital. Medical officer no examine a rano or say for trying story near fake. Na rano on him. It's only saying that be. Hey, but you know that's the information. Na my security people have brought to me. Obano minini kunu kasa no pe wose wawo pen wawo baako na bema no so se ne yire nyim ne maame so se wonyim na wawo so wawo ne ba no ni ho doctor no so examine doctor no so hu se wawo he say doctor no boa no work the same thing na be na for that naturally onyo correct, but that's the information I've been given. No I'm no alright. Hayo ebusuafo na tese eye regional minister Owura Ochre Dakun ene yakotie no ede aba no so ede ne findings a bia na for de abeto nenim ede atu just maami Josephine Penning Mensa wan fafroda won woye ena saabiem so no saabre omunya no onyim enti ne ebusuafo ensem na koye wono ne fact okra against Madam Josephine Mensa oni nikunu ene nebusia eso ede a wo mu eniem na ne nyem no se de beko okunu ababonte abekasafa de honorable ne beka ye bakohwe okunu se beko tie mu nsem na se ye hu bi e befa ifi but se de beko okrampo ma ye ndi komonfa honorable no ensem ye nia se ganafo yakuma ko soro e ba yete so ba pemfo ayira na yete se nikunu ne de ababonte se ni mami kra receive call aye bi se sika na se sika omu bi se sika wi no ma amfa biem line no so mo for go through say we MTN phone re mu eja no mo telecommunication company sim no mo hwehwe echi akwan na wo mu hu bebi a call ni efri eba ye ni de keka but na sadie ni echi ye meti se ye call so ni afi enanu ya wada besi enura Tuesday ye ti ya Ghana for being able to hear maybe soon who woman and some near kwa. According to the regional minister, the can say, is the idea any Median and I bet myself was a track, can you bet me not the from story be said no ma will be Obama forget your mocran and your one cannot yet. Oh, say, Bearman is saying a year in Yimi and also a Yima was so cheap. What you say. Ena our nyinsens yemfa ni abrosa na na wate ase yekra nyinsen we so ordinary yere ena oso onyem ena waba na ne ba ne nka no ena oka bibisa ena na ene oman ga ne nka no kore mi ade ba kwa mi menim se oman na yetimri ye nka no kore ba to ate ase mitio o se akwese mpanimfo bi din bi bam ti no we are quickly doing a cover up. They can do immediately call sir omo mosika no baby o wono anase baby asemi they can call the district commander anase police over there anase obi a oditumi wono afre ya chese bia asemu ya baba chasu mesina ne nsasa asinti no mo nka me asem ne da ya po bibi ase bibi ei ye betimi asori ade agana fo bia so die echo bia pemu nsem ahwe no obetimi asori fi bebi se ye mi masem ti ye pani bi na ne ho aba asem ne ho aba adwam osika oditumi okase mpu na epu no okase nsi ese. Okay. That's what you say. It's open to my cover up beer. Me, I don't trust anyone on this earth. I don't trust anyone. Apart from the Holy Bible, means you be any. Because you any pa. I did a bit my catch him says it by Becabane. That's what you say. Where did I wear you for your Musa? Ye Musa. What you say? Only Panis and the Uranium. Also, Okoya, you move by house and the Uranium. It's me, I'm a Yinsa, me, Uranium, and Musa, me Uranium. Me yire nyima me hunsa me yiranyem ani reti me fin ho 8 months ka enwuma papa bi ma o man Ghana kwanto yem me na me yiranyem en wakwa na kwamukafo achen aye ni nyamran semu na me ba no mayi me ba no wa ba no chrochura adentia
e de nko ba na buhwe nko bisa so onyim ananse onyim tie me na me de me gere timu area or timu kra yanko me nya pe David they should not play with Ghanaians mind. Okay. Well, akwasa ene no ohia ni ho ba asem a ye mpese be ka biama no because osikani de ne ho ade akwa e bibi e na Bible mu nso saa e Bible mu se sikafo no mu di court a wo mu di bem because of osika or influence or bibi wo society ni mu a o take charge bi e ju ko ho ba asem a ye ni ma anasa wo ba asem a you will never be a victory obi enu ho be di wasem obi anka bi ma wampa empress mami ba so empress se na wo ma nyame bredo ena ye ni nipa ni no nipa tiri mo osu na nipa tiri mo yesu nipa nka no kre yemfa minister yi die enyina ho se minister oyepeni wodina ma western region ya anti di oka no ena ye sa mantem won wo na me ba me ni ministers ni bi atena se pay I don't believe any minister in Ghana here. Many be atena se say. I don't believe them. Me anu na me ba so no. E be tuma ba ne say enye no kre. Nipa we nipa bi enu aye di so e minister so ye akokwa bi ona me baby. Obi enu agide won ho ene. Obi atime bibia bi. Enti ye nhwe say minister ye de ni position e ya de ye de ye mfato o nipa pani a wokasa amanfo tie se ko ba ne say asem we enti sa enu wokasa te sa wonu no ho beka edwem sa doctor ni a ono ma report no so ho betime doctors ni kwa de yi o ma se na officers o mo de report ni ba so ho betime no kura ka bo mo se de adwun so abo akoko me ka be see asem because wo mo e won empenidie bi a wo mo edi atese wo mo officers but say wo be nyama e wa kwan for enti mi nko bo ne se okunu no oyere wo mo emu so kwan bi so no wo ba ne enwo enti wo mo pe bi de kata bi so na ese bo wa ne akora be mu enti no na ko ba ya flop ya mfa yi a akoye sa na se wo ba ne mebi na adwumu ka ne kakra en wa ye make believe say onyim na nuku so ade di say onyim a sa bia ko ba ne say o pe bi twade no ho na ko ba say wa ire mu asa pia ba say ye chemi na mababie because say nipa bie nu a gide won ho nti say MP na na say minister ni twa atra won so muntimi twa atra na won timi nko that extent won muntimi nko because already na oba no owo because owo baba ko according to the new kun no say owo baba ko e wo this and afenso no one na se anyam emu akọ baby enti wa go process bi mu wa kwatwa scans any ade be ma ne se owo sa report ni nyina e wo ho enti no wa ka try yen say girl no na offer sa statement na ana say oba no akoyira enti no okun no ya fabricated story bi ama Ghana fo nyina de ho agim na ya boa me ahwehwe ne yere to that extent aba ontimi nyasa ontimi kasa sam na fa nchan ye wo Ghana ha no because baby ya wonu ya ni abie ya ni ate ya sunso ehu se ne omu hu ade ya so ehu ade hospitals are dodo sign no ode abai wa ne call ya approve say na onyem anasa oba ko no bi mechanic ya yes Ghana ha takrade girls yira ya omaba omuma e ekosi say ekodu bi kra bi ya so mo ba Ghana for enka akoma tu e mo ba e say yen say asem number obi expect minister no say obeka asem bi amayate am ye hu say yes or ye na dwuma enti fine wa beka story a kire ye on prove kire ye say ode ne call hospital na ye de abai wa ne call no wasan so kra transfer de na ko baby because say edu baby a o yare mpa ye ngina one report so and fam make judgment I say ni possibility e yare cancer we okotwa first scan no and answer first test no a kire say our cancer entina no so ye gina sa ne yare da bi ya be mu akọ different places at least 3 or 4 second to opinion confirm say ampa enti say axim one word ne koy one fa ne mra Cape Coast ana one fa ne Kotakrad one fa ne mra Accra ha ya wa Kolebu ya wa 37 ya wa other police hospitals near there big hospitals are ya be to sa ade na ko aboya nhwehwemu say ampa na onyem asem ben wo pese wo ka kire Ghana for no ne mi hu ne say wo pese wo ya foolish case asem no wo pese wo bury asem no a abrante ne ne yire no wonya atentene ne emfa ma awudifu a wodi na hu sei enti say ya ne nuaba anase onu ankasa mpo ayire na se ye ne sa enti say na obeba beka Ghana de nokure enti say na obeba beka kuzu say say na G4 kan say openi bi a ya bebo ni din so no be wo mu we na make say wo pese wo cover up the case
no mo this year say na takrade case buy and what this year yanti bi ya wo di nompe ene ade buy so ma koye ni DNA test na chese mofra na ebisi enye sa ene you taking it cool like that sanka for no mpo no wo sika ni ade a wo sa influence no ene wo kwa anka ya be chenkrofo no na ne sibia obi abenya na sotwen abai wa no ma me no wa hu ne wa fam no menua enye easy okay hwe oba benyam no be kwa wo so mpo etisen na animunu say ayaya de a wakofam no amba be ka che ye se onyem etu ani ni kunu betwa atrose ya to that extent dabi me yira oyire nyem obi be for so obi am for so sabio efie na omufrim nya busua na omufrim no up to now every mu hofo no sister twade o yanya practical ayi bi wa ha girl no watena manta bi mu pen enipa dodo a ewo area ni mu nim no ne sofo enti wa ha chensa sofo no so betwa atro sofo na ono so no ebe mu a anapei me ba ha no na metie interview bi na ye fresh sofo no na sofo no amone ne kasa wo phones no obisa no no so kire na sofo ni mpo kan si say eye nyame bofo ene ma wo fra ye kan say won fa sika mra na wo beti sika say no ma jai omode hye no but omo tracy call na omo anya biem na no kran bisa no ho say ene ya sofo no bia ya bompa ya mamu wenti mi ahu vision no an kire ba bia oba no wo me akofa no so wo hu niama wo yan sentreni emi edu mo machi adenti na wenti mi ahu say mehu nyame nya kira mi say monko forest we mu edan say nipa sumesi na mo chi mo de hye no enti mo be ko na mo wo ho na ka police fo ni CID fo akọ ya be ko no na bai wa ne wo ho na ehu sampa tumi na wo de ye adwuma no ye adwuma enti sofo na so boa esa ne church member no onyem sofo na no so confirm me say oba na nyem no onyem asoli be bia ni ho no ma hwe issue we better social media opia eka ho asem no ewia mu ho no ma wo ho no obi ahu ni picture obi ntimi mouth me ka se maame na onyem no ni ku ni nyina mu twa ntro up to now afi ayahunu na obeka cha yen se onyem story be no we dey won kan che kwekwa nanse na yen Ghana for dey say yeni atepa enti no kru no so utimi say dey ban sam no o tin sam yi oba bonti uti na ayena reho ade be na mo pese mu gu nani mu asesa ne ba jira ya ti ne ba free ni sam aniamu so say na ba be ka cha ne say okọ hospital no yesi onyem mami kan sam cho minua edu ba bi a wahu na se unya sam na ye de asam no kọ hospital obi etimi nya accident ana se obi timi ni obi nya ntokwa no wakọ police station ya man police report ni ba bia anya ne ya o but esan se wo ko sign police report wo hospital ya jiuska ebiji 3 million ebiji 5 million ti obeji say sika no trauma say eyampa nipa sumasi we pira ne ha na wo di akwa jiska kese wo nipa na oni ni nya asam ne ho eti na enya me nwanwa say ya san ya ma omo say abaiwa no onyem so what I say but enipa ehu no amanfo nim no obejina ye asoli be nyina me ya sure say o ma postu ma mi ni video ni na dia wo status Facebook dia ne nam ho a be fe bia be hu eti na ma be say up to now say onyema anko bi antimi ma out me ka say ne work na ya fake story ma me no dia wa yera mpa but nyinsan ni dia eni ho ye hu say na fu bi aye kese da sesen ma ball me hit kwa empesa wa ball serious when your story let's call a speed serious what are you saying takrade hono ensemu sisi wo ho ensemu ewudi sem nyamuna sem ekoso wo takrade western regional e wo se wo hwe no wo pe ne pomasi bre na timamufu a ewo ho no enya sumdue etimitena se yie na enye sei enti da bia story beba e mama cover ne app say ya say ya story beba mama cover ne say na nikuru no eba abonte nikuru ne din ene Michael Simmons na yetra wote de takrade na Western Regional Minister no eka no rawo ye pa ni rawo ye papa na me kana sem but one of the na rawo ni onyana nsem nim de bi ka say won fa so bom mo papa no say so no fat de ama no wo de ejina so aka no be blame national security for say wo ma anya cross check and so no mo de document no e come papa because
ne no de ko Takrade hospital antenatal card ni awo ho scans a we twa mo nkɔhwɛ nso scans a we twa onim 8 months no de no ko ne ma me ware ne 3 years ni wore no ba ba ko de to so mienu anko mbedi abom o man we dey friend Christian country o man eti say nana o man eti say dey friend Christian nyame betua o man Ghana ka o so oni kamafo ntini ye pese asem ye dan you to ana enyafo do so man nim eto nye de ho ba asem a ono de ogira nkonkos onhwe ma wo ni bem okay tiba me de din no twere no onim se wante anase wo onini ani o ya kwala say dia Jesus suffer mu bam na mo boa yen oh there be where anybody go wa me I don't trust any police officer me too me ni police ni bi ani ma ba be lawyer judge anase honorable member of parliament me you who te because me I see say on kan korre o the bible ahye o koya ba be da no ba be ka san foforo nana wa ba be hye as police commander anase a police ayese uniform foforo wa ba be hye o koya kwa akwaje bribe enti no wodi nyame na eko anase your own selfish reasons o my team se so my Ghana dan ye kuro bia adan kurofo okay obi eka all the world obi eka ya o man pani so man mu o ka se mpu na ebepunu o ka se nse ebese okay so my Christian country say na tie o man ya ji atum say e Christian country say na tie de bia ye kum nipa ya se bese na asa obi anso ti Sunday ya se bese na asa we mu o mu o say prophet hitting how they are solid them we dia me di mani from dia to pani bi so obi anso Sunday oh yes me di mani from me di geji pani bi na me si afi we enu me be pie nana ti enya be pie no say ne to be dead no ka ho oh yeah o to be dead o source of your wealth ni na to be dead asem nko o sika nyina wo nya nyina no e to be dead nyo ba bia o sika ni free okay wakaka bensa no dwa eni ni pa umfo ni pa nya hwe nyina ye be where your money come from all right o ti me ritualist twa money mu ya ye den onye sika no kwot sensuo wo beti be kuta 50 million sia show baby e be fa esi akwa de me se sika no kra esi a wo sisa na asa wo cha moja gu so bia wo sisa ya na asa oh na moja gu ye sika no so a jeje tai unya 5000 asa green no e be da ho ache moja gu ye sika no so 50 pesos cry 5000 50 pesos cry wa na ye sika yan kan kore yan kan kore utop your ayo Messi Ajemfra o Facebook and Faisal the sack otumi say asem no wo modum asem ni aye dey do obeka o kan den you can say o kan den o ka ko system because asofo omo a wo beboa ama ya kan asem no omo so bu bi agum edi ensem bi puasem na e na o se yes etia erade nso ti so hwe abrantie no de okunu no de nyame emmoa no nipa ya kaya de se opemfo kwa wo so kwa nim kwa 50-50 wasa chi opemfo de ase baabi etu ekwa ma mukuru se mo be di asem na chi na ma follow se ma no bibi twira anase baabi twira wa tro de amamo no ma koya ayi secret way investigation bi amu ma masra kwa koguo aye swiftly na bo report bi aba na obeka mo sa kwa encounter sa de ba se kaswa na na ya safu ayi vc1 to de ba kaswa chichim kola guda bim yenim se ka police obedi ya chap to next o ma bi akiri a police fo ni akiri aputo ye musa na ya safu e wo mo de ba vc1 se kaswa ya chichim kola guda mu a ya chichi o mo de kode ya de wo mo de akiri kaswa ya fatin kan wa wan kire e fat enipa no oni mo ne bai eba vc1 gwa ina ne asafu radio so ebe kai ero sire police boy so mbedi akire up to now e choma ne atentene ne e nyame so man ne radio so he e radio te so o he na meka sa je sa sofu e mu bam na mo e radio te so aso ye asofo ne bi so mu a na mo mu ayen enti papa na e ya asofo ne bi so mu ti sa wudifu e no so for no kuta bodyguard amen me ba me bible na me deba na what just here na me say ma me ne sofo no anapa we meeting no radio so se nipa ne frɛ no ne kasa wie no e no frɛ police for bomb mane na me say papa we pan ho papa am say o ka chesi ensia ba bi kwa na me first kan ma me say dum radio no sia na me say
na nyame nipa wo se wa ya fasting agina mu abom obi afre wa nyame bofo ama nipa na afre wa adenti na undi bofo na chi na onkonkwaje maame ne mma wo se ma afre police wo e ndi bofo na chi is that family okay on na we so you should wa adwen o ma wa adwen ye sha ebia eja ma ye show be na me first can ma wa ma police wa ye o di sha wa ni ache no wa look at this enu anet ekwan onu hu ni se bebo aba ni nyem no amafa asase connect issue dia ma abesim ye menka ebusuafo yawo egado for mo so yawo we abesim oni pa twa ni pati yawo sini pa na bodam oni pa twa ni pati dia se fridge ma sini pa na adwum kan o man ga ni nyame hwe ye nyame o hwe ye na 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 ye wom na ka ma kasampo nyame hwe ye oni pa ti akona atwa ni ti edi ni body asem ko wo be tina asem no so ase enipa na adu yemfa no nko psychiatry emu da ho erade hwe you erade hwe ye akakakra yesu ka all this na empress o jeje ho ndi na obesa won kan kasa connected to abesimi woni say ti abesimi de ya bia ritual killer ya bia na oh yes enu abia so no krampo de ono no store ono no wa ye ko store e wo ne dem na e man yeku ye ntubo de ntwini o apemfo no wo mu twitwa pass ye di moja ni gina mampanifo na me ye difo wo mu twitwa pass e de ya de ebia yi unse opemfo no akola mono no so ye de ya de ma me nchire de nti omu yusu apemfo okay unse opemfo no uyusu no a ono oyo batan owo enti wo mu yusu ma wo be gina ma se wo be dore de mo a anase MP anase ono aboa ne ho ba asem na ye bo ni di no de mo a ho ba asem no amanfo be koso adon oh yes sir the same thing applies to that asofo ni bi amanfo be koso adon de mo a ho ba asem no ho ba asem no adofo mpa wo no de ho adofo eba oh eni na ye agina no enu na ye agina no eni se ka se ye de enu no ye enfanto na ebe hu nipa bebre a enu na oh o de fo ni for man ganem enu na ye agina no bebre ho ba asem na me se bi ya me send videos bi a de mo a ho ba asem no de mo na o afredom na unya sauce no unya sauce enti abu fo mo jane sa na ye di gina enti se me mfa se ye kum ye twa ni ti ne ye hwie mo jane gu ya osofo bi ba baji di akwa ko se o taase sadi ade ne be pro no sa na ne dom be ye emu ne pro no na ne dom so ba o se emu ni pra gogomi anasa nsunsu na ebeba makamaka sa na ne dom ne beba wo bi ya gina bo ne krampa ne member no njini sa odo prekupe na enkola ya ye twetwa mu ti a mu di gina ma asofo yi wo mu di gina wonsa akola bia no wo mu penamfosem ense sa stumi no ye ni be koketi ase akola no huhumu na dia freedom e dia maw dia freedom e dia maw sa ne tie enso my god ye yes enti de bia me ka otuma say fight for one kasa individual me say I don't believe any man of God me ni adam fompo madam funi I don't believe any man of God Ghana here and the worldwide at large me believe wo bia Boba we ba so nyame so vo amedru nyame altar so a ma twere odin e bia so vo keke pepra erade oso yo so fo kire me kwan we entemwara I don't believe any man of God in Ghana okay wo mom do mani mbeba wo mom ba ko bisa na kenken kwa eye kenken ko afo nim ni ba bia Kristo nim ni ba bia nim ni ba bia ohun ni poda oh oni ni ye she omun ni nkomo bia o se ma fe ko ye djuma bi ma echa Kristo nim ni ba bia ayo clerical na bo keke edi na dan so da no keke Empress they say that they need to form shempa o oh pa amman for mu din semone so do na ye do the bafa body guys me de ye den me tu o me dwe me ho me nyu obi ani asem sa enso no wa hwe ho yie because opinfo so no obi ani asem enso enu be ya wa copy enu na kire so ma na ye opinfo kra mo ene emre aye wo emu aye hu bra wo be na ndi pon kra pa wo be ku opinfo ntu hu ni mo bo se sa anya wo bi na wo enti wo so bra na wo se ye fu sa na de ye wan ka awo ya sei ebi mu ti mo odin o emponche na enwan na
na ntwie na no on fire the ntwie aponche on fanya nyankuma de the offer kai want wo hu twedom at the bro e de ma bebre obi bone no na ye do mo 2024 ye adifo atrofo no ma wiye wo de bodate nana ye de hu cheese na beba ene se na atemu da na aba 2024 is for the false prophets wo ma wiye ene yo beba bam wo se matem ku maye kutu me kan be se ene se atemu da se Bible say dey be hu adifo atrofo no da na me be kire se we ni me emre na ni wo mu chi prepare yourself yeku obi ku wo ku nkwase yakum obi du ye rituals awa you should walk yes bida ana obeti o twa mo bi eku ansa o ti so obi twetwe ni pa chef fridge mu e wo scale crash so ye de yo ya chi apemfo koku nipa mako same wo nanim eno na esisi no e mafra ye niema nipa mo je hwie ku ta asasi mu na mo se gina asasi ka se asasi a Christian country na nyame tue betia e ka o na asasi no yesi moja na ye nananom hwiegu ye de gito e tia de tina from a che sa a Christian country enti no moja na wo hwiegu ya wo individuals bi na ye bibi e so nyame ani ana nyame ani ko ye ho enya dodo no ya be gira 70% of Ghanaians are Christian, one Christians. Ayo yate one Christians odifo enkomo ne da bewe ya ne sa ya de ni ebedi nsam na chire se regional minister beka say na okunu no yire da so gina do mu gina se omo de ya kidnap ne yire ba ya se police station nim se no mu di no omo nka no kure kakra na we ya man say semo ya se police station nim se no mu di no omo nka no kure kakra no mo ho nte ayo ensem de ebi wo mpa efe de ni bedi etire de asobeto form so na report bia ebeba beto jafa ensem regional minister ne semo kan no wo boa ana ye nukre ana se eye wo pemfo Josephine Penny Menta oni ni kunu Michael Simmons wo mo boa ana so mo de nukre e de a nukre no wo ye de den o partner so bubukam tutu asase na se fashem ewe wi ase nkwa de wi an be fi ato so ama epia mobia ebubi enti senate ne de ni ya ne bedi echi akọ won se no kre no ebe beto dwa na yetimi won se mabeso mu na anse ne ebe kọ no efutu obi a me sha se fu so sa so yo oba so na asamato efutu obi a opese won fa ntu dwa ema time apemfo obi a tese obetima ye vulnerable for such a situation no faso me ahwefo na ye so ensem so menuanu ahwefo a mo hwame mestre se emeya ye wo mu moma ye mo ye ho ban wate na ye ni nkọ ye ma eho ye nya ikwasi ada Sunday eduada Sunday me brana Sunday na fa wo ba ese wo yem obatan wa hu se ni akokọ oyem da bia wa cover ne ma cover wo ma na okun so ba modin ase se wo yire nyam na obegbo na mombi ene ne nkọ na ne mra na ye wo mu no amanfo edi ewu wa ma wani anna ho ayede osikan betwa nanka na ya nhwe ye ho se bambo wo hwe ehu hia ni nyina mu nso fa ho to awurade so wo de ministers and wasam amaw politicians amaw president amaw bia na ya amaw police ID ya papa dampare wani wasam amaw a even community na wo mu no ohia wo hwe ni wasam amaw a awurade de obedi wasam amaw wate na ni obeje obone no ni mmra so a obetua ne ka emo hu se yesum nyame a ote ase ampa na odifo osu anu di sem ka person fan so mahwefo ana okay fa point odia o hwe ya chirichiri benche da wano ase Bible say obonefo obi pam no a obi taa no a obi ani nachi ati ase obi taa no a obi ani nachi na oya bone a eda wani mu twen ene wakum obenten edi amo obi edi enya ne sika potwu anto de asunti won say ye wo de amma wa kwa mu nti u celebrate na eto aboboa no a edi we are in the darkest age you will assume we are there be ameka seek a protection anu odin fato no manyina so enye protection a ewo abosom nchai abaye ahomone epuasefo seek ewrade pesofo difo bi anase nyame akwa bi a oye den na onjire mu fama ma se de Job eye ma ne ma no misrew media ye prophet Bernard Esia ubeti bi ne ma twetwe nkomo e wa homa turufo we so 0249 631876 0249
631-876 and I say 020-385-1633 020-385-1633 Mr. Minsia obi baby ya ewiase ayesu manuato baba nanuato ampo so won hie obi wo baby o enti nye hyiamo ha yekobo mpai da bi onye bi na asem ba ye de ono so besi ya nsa so onim se ye nya no e yo no kra na no aba asema ye be dwedwe mu ha ebiebe mu aka ma akositire yeso yesa nim ne pa enti betima kire mu akwekire enti ebusuafo nyame ya dom ebre na so ye de dwede no abewe ya ne sa na ansa ne ye bekono senene dedike a wo hwe too much GH so a how hu biem enwi hu we kwa de miaso isanse ha na wa ba ne de ne pafie ye won ne pa bebre de mamo enti mo modian na mo subscribe to channel yi na bribia no we mi notification ba wetime nya update wo we video we use so de ahwe yen yi so na wa ye ne sawie no wasako ye social media platforms Instagram, Twitter, so too much GH _ Facebook so too much GH. Na it was afraid na baby yende na ewunya pa se madam wa hwefo ase se mo hwe ye na mu bi di adwenkyere ba ye mo ntimi ankasa bebre so asem no se na bom puse fa no at least mo anyhow any de mo keka fa ka ho nia no ebo aye emedmede yi enti ase eba ho ntina mi hira mo hwe nia nya mi nhira mo pa na sa so na mi dwa ma beja for me da o ma se woman so beka me ho di wo ma dwen no mo nim de tag me de nachi kire nsem ko kire mate se nyima bi ananka ye nim ho nsem no wo mo da na di bodwumede ya meti ase pa se won so wetimenya ho aba wo de atu koto de mu a wo pepa wo bra enti na nsem butafo omo so nyame enhira mo na me sa da me editors me engineer a wo na fidie chi chinchim ni bibia mate se bia tima ko yi a wo hwe wo fidie so no me do ma se so mo so ma bo amadwede akoyie me cameraman so time mechi boa me director so ewo nyame nhiro mu nia ebusafo na ama owusu a enimidi nyame yaduma yebesan edi ehyiabem makra mu nia Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location in our Abeka Pipe Junction. Fanamba ne guasio, na wankasa fre, na mo bi another one, na me mo bi kasa me frama, wankasa